Amukira ngeithi ciakwa mwiroreri wa Muthingi TV Hwaini muthe mwihoko wakwa ati no agitidia oro wega na nduko ya gatatu ya mweri wa kanana na ikorwo igutwarithia oro wega ngikunyita ugeni goko kwa Muthingi TV na makiria thiini wa metha-ini itu ya mohoro ritwa riakwa ni Waitherero wa Njoroge. Maundu ni maingi tukuhaririirie hwaini wa muthenya wa umuthi no mbere ndaya gitobe twamukire matemo ma mohoro. Mamwe maria tukuhaririirie. Mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ni ateteire mutaratara mweru wa guteithĩrĩria mathukuru ma university, akiuga undu uyu ni ukuhe kanya ciana cia athĩni. Thirikari nereganĩte na ciĩko cia guthamia mahiũ tuko goko. Minister wa ugitĩri wa thĩinĩ Professor Kithure Kindiki akiuga mahiũ 7,000 ni mahonoketio. Last year ilikuwa almost 2 tunadifil hata na 1,000. Aikaria kaunti ya Narok ukenerera kugwa gwa thogora wa gas na shiringi 500. Family imwe kuma itura ria Bumuni gicigo bunge kia Mumias kaunti-ini ya Kakamega iraikara na kimako thutha wa mwiritu wao kura muciini kwao mweri wa gatandatu na ndoikaine kuria ari. Guririkania no koro kiaraniria nani kugerera korea nenda-ini citu cia ukinyaniria kuri mwena wa YouTube ni @Muthingi TV, kuri mwena wa Facebook Muthingi TV, kana kuria page-ini yakwa ya Waitherero wa Njoroge. Na tukiambiriria ni ati Minister wa kigina niwe Njuguna Ndung'u ni ikinyitie mbere ya kamiti ya Senate kuihuria ciuria ciegemaine na kigina gia gibururi na undu umwe na aria bururi urugameire thiini wa ngombo ciaguo. Ni gikaro-ini giki augite ati bururi wina thiri utanyihiire bilioni 10 toria Maina wa Mucwe aratariria. Njuguna Ndung'u na uria ni minister wa kigina bururi-ini ni ataririe uria bururi ugomeirwo ni ngombo ya tiririoni citakunyihira 10 iria ri ni gicunji kia 71 harĩ igana kia GDP ya bururi, kuria riu bururi utangihota kuoya ngombo ringi na makiria marihi ma thirikari kuri honge ciayo igikururia, undu uria ugite uracungiririo ni unene wa thiri uyu. Having a clarity in terms of policy clarity in terms of debt management becomes very important. That's why we wanted to actually showcase at this point in time why this issue is very, very important. Kuona mabururi ta USA ni mari mitaratara ya kuhota kurua na thiri wao niguo ndukagumire ukuria wa bururi, undu uria Kenya itari. Kuona kigina kia Eurobond kiria kioyagwo nigetha gukinyaniria tabarira cia ukuria riu tigia kwihokwo thutha wakio guikia bururi uyu haceke. Riu akiuga ta bururi ni turabatara mubango ungi na mutaratara murumu wa kurua na ngombo citu. See, some countries have diverse instruments they can use. One of them is the Eurobond. Kigingi $2 bilioni kirabatarikana kurihwo mwisho wa mweri wa 6 mwaka wa 2024, undu uria Njuguna ugite no nginyagia urihwo kuona waga kuriha kuguciriria njoherera ya iguru na ona warihika tabarira cia ukuria ni cigwikika bururi-ini. But then once we pay that, you'll see that our take to make sure that we can move. That's why we have this paragraph of showing how we intend to move between now and the period. We are actually saying, given the current circumstances, we need some time to adjust. Thiri uyu ugumire nginyagia honge kiumbe kuona makienda kuoya ngombo kuma honge cia nanja ta Eurobond marakora mahingirire na njira ya githomo. Kuna kiria honge ici ireka iraheana ngombo ici na njoherera ya iguru, undu uria uraguciriria marihi manene na kumatiga na hathara nene. They are not telling you we have closed the door, but if they set the rate at 20%, you know you can't go. You can't, you know, even yourself, if you walk to the bank and they tell you, yes, we are going to give you a loan, how long do you want it, how much? But given your risk profile, we are going to charge you 50% interest. You will not take it. Handu-ini ha Muthingi TV, riakwa ni Maina wa Mucwe.
thengio muno mundu gwitwo Maina wa mucwe ni undu wa riboti iyo. Tugithie na mbere ni ati thirikari ni irabanga gucokia kwa watho wa kurira ukui wa mahiu utuku na makiria rita njira ya kuhurana na wici wa mahiu na uria ugomeire matura matiganite. Akiaria mbere ya kamiti ya Senate igie ugitiri na iria igutongoretio ni Senator William Cheptum, ukiri oguo miatariria ati ni marathuthuria mashira 32 na maria marekwirwo ni ma wici wa mahiu. We do not agree with the petitioners that all the livestock stolen has been transported through the roads and therefore has passed through police roadblocks. We do not share the same view with the petitioners. Of course, we don't rule out a possibility, but our official position is that our investigation so far, and I'll be giving the statistics of where we are in the investigations of the various cases which have been reported. Our investigation so far point routes where we have mounted regular roadblocks. Instead, there have been drivers on foot through the farms and bushes. That is where investigations are leading us to in most of the cases that are under investigations, including where we have arrested people and have arraigned them in court. ya gatho bururi kana twacokeria gatho thirikari ya bururi wa Kenya ni ndwakorwo magethana na mitaratara ya kuhurana na wici wa nyamu thiine wa bururi. Tugithie na mbere ni ati mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto ni ahingurite cukuru wa University wa Open University of Kenya uria wakitwo kaunti-ini ya Machakos, na Ruto ataririe thirikari ni ithukiire cukuru shiringi bilioni 7.9 iria ciguteithiriria hari ukuria wa cukuru uyu. Mundu witwo Mobi wa Munyiri ari na riboti ino makiria. Igongona-inĩ rĩa kuheana chata thĩinĩ wa cukuru wa Open University of Kenya na iria yakĩtwo gĩcigo-inĩ gĩa Konza kaunti-inĩ ya Machakos, mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ ugĩte thirikari yake nĩ ĩtugĩte cukuru ũyũ na kĩgĩna kĩa makĩria ma bilioni 7.9 cia ũkũria na ũthii wa na mbere. I remember very well that we had to put together a consortium of friends and development partners, and I want to appreciate the government of Korea, the government of Italy, the government of China, because they have provided, working with the government of Kenya, a lot of support. And the government of Kenya has, to date, I think we have put close to 100 billion already in this facility. Tarĩirie nĩguo gũtwarithia na mbere bũrũri na nginyagia kĩhoto kĩa mũndũ wothe gĩa gĩthomo gĩthingatwo na njĩra ya gwaka gwa cukuru cia gĩkĩro ta gĩkĩ. This institution is going to give opportunity, access to very ordinary people. The people who ordinarily would not afford now have an opportunity to acquire university education from very remote places. Augĩte rũhonge rwa gĩthomo nĩruo rwathukĩirwo kĩgĩna kĩnene mũno thĩinĩ wa bajeti ĩrĩa ĩrĩga gũthomwo. Itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra mũkenya wothe nĩagĩa na ũgĩ na ũhĩgĩrĩru nĩguo kũmba mĩeke ya mawĩra ma kwĩyandĩka. Nĩarĩirie arutwo arĩa mekwĩyandĩkithia na cukuru ũyũ nĩmekwamũkĩra ũteithio wa thirikari wa mbeca. We identified the urgent imperative for thĩinĩ ĩno nĩ kumana na kwambatĩra gwa gĩkĩro gĩa technology. Are eminent. First, during the and particularly where half of the population is below the age of 15, advancement in information and technology is providing more efficient ways of teaching and learning. Mwena-inĩ wake Minista wa Gĩthomo Ezekiel Machogu
Augete ministry yake ni yarete mitaratara mikinyaneru niguo gutigirira arutwo othe ni magĩa na mĩeke ya gũtwarithia gĩthomo kĩao na mbere na njĩra ya gũtigĩrĩra nĩ mongerera macukuru na kũrekereria mbeca makĩria. The establishment of this university opens a new chapter in access to higher education opportunities. By leveraging on technology, this university will promote access to higher education for many men and women who could otherwise have been locked out. This way, the university will provide an opportunity for our people and others across the world to nurture and develop their full academic and research potential. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, Titawa Mobi wa Munyere. Ngatho cia mwanya kuri mwandiki witũ Timobi wa Munyere nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Gavana wa Siaya James Orengo nĩaugĩte nĩ maretĩkania na ihoya rĩa gũkorwo na mĩario ya hamwe gatagatĩ ka mwaho wa Kenya Kwanza na Azimio la Umoja na akĩaria arĩ mwena wa Lego kaunti-inĩ ya Siaya thutha wa kũhingũra thoko ĩrĩa yakĩtwo nĩ thirikari ya kaunti ĩno. Nĩatĩtĩrithĩtie gũkorwo na mĩario ĩna ũgima na kũrĩa mwaho wa Kenya Kwanza gũtiga kũnyita itemi mĩario-inĩ ya gũkorwo makĩira mũtongoria wa Azimio la Umoja Raila Odinga. Kama tutazungumza, tumekubali tunatuzungumza, tusikizane, lakini tunataka kabla hatujaanza mazungumzo isikike kwamba bei ya tuongee kama bei ya bidhaa zimerudishwa chini, na baba Raila Amolo Odinga asikubali kamwe kuacha mazungumzo juu ya hali ya uchumi, kwa sababu bidhaa zimeenda chini zao, lazima wamepigwa tu risasi, ili tuonyeshe ya kwamba tuna uzuri katika haya mazungumzo. Hawa wenzetu lazima wakubali walipe compensation. Hata wale walishikwa hizo kesi zao kama ile ya Otare, hiyo kesi zao ziondolewe. Kama Babu Owino kesi yake iondolewe, ndio watu waongee. Ruto awache hii kazi ambao wanasema inaendelea ya kuweka commissioners ya IBC. Hii ni kusema ya kwamba tunapoteza wakati, tunazungumza lakini watu wanawekwa kule kwa IBC ambao tayari wamechukuliwa kwa msingi ya kwamba watarudisha Kenya Kwanza katika kiti cha rais ya Jamhuri ya Kenya, na hiyo tumekataa kata. Na hiyo si kusema ya kwamba tumekataa mazungumzo, tunataka mazungumzo ambayo ina maana. Na tũgĩthiĩ na mbere na ici ciĩgimaine na mĩario ya wĩiguithanio nĩ atĩ atongoria a kĩndini thĩinĩ wa kaunti ya Kisii nĩ magathĩrĩirie mĩario gatagatĩ ka mwaho wa Azimio na thirikari matongoretio nĩ mũhunjia wa kanitha wa ACK John Omangi. Maugĩte ũyũ nĩ ũndũ makoretwo makĩhoera mũno na rĩu mahoya nĩ maciarĩte maciaro. Nĩ morĩtie atongoria aya erĩ marĩrĩrie maũndũ marĩa maragia a Kenya ta mathogora wa mũtũrĩre gũkorwo ũkĩambatĩra nĩgetha bũrũri ũkorwo ũkĩhorera na gũkorwo na thayũ na ahũri a biacara mahote gũthiĩ na mbere na wĩra wao. Now, I could like to take this opportunity to welcome the discussions between His Excellency the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, and the Right Honorable former Prime Minister, Honorable Raila Amolo Odinga. To me, this is an answered prayer because I believe a lot of Christians have been praying for peace in our country. Humble themselves, pray, repent their sins. Then God from heaven will hear and He will forgive our sins and heal our nation. So to me, I'm welcoming these talks and I'm 100% sure that they will produce good fruits in order for our country to remain peaceful, in order for the citizens, to have peace of mind, in order for families not to lose their members. We are avoiding premature death out of the decisions that are not good. We pray that as they plan to sit, they will find an amicable solution on the part of the ruling party.
even as they have a long-term plan in their manifesto, there comes a time when you come up with immediate measures to deal with the current situation. There are what we call the low-hanging fruit. Prime Minister for even cooling down and accepting to sit down and negotiate together with the President, and I'm 100% sure that this will produce a long-lasting solution. Na tugaikihoka ati mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto maukoro makiunanira ndungwa na mutongoria wa kiama kia Azimio ndu ukoro makiaririria maundu maria mararehe mirurungano na kwaga thayo thiini wa bururi. Atongoria kana muruto umwe wa university ya Kibambini na uria ni wa miaka 20 mwaka wa gatatu uria urathomera kothi ya BCom ni orire na njira ya kiriga tariki 8 mweri wa gatandatu agikira uhoro uyu mukode. Mwari wa nyina niwe Lilian Gathige augite rita ria mwisho riria akorirwo akiona mwana wao kana sister yake kwaririria mari thiini wa ofici cia munini wa commissioner wa county ya Kakamega. Anyataririe na ikuhora riboti akioria ateithiririo ukorwo agietha mwari wa nyina. Nimesoma story number 7. Madam CS, in the government we have, the people of Bere as a community, has very few CEOs. Actually, only one CEO, the Director General of 2030, who has been rocked out of his office between the internal wars, Professor Jogona, Minister of Finance. We are requesting, because Ken Nyaga Mwige is our son. He has fought for this nation, and it's unfair for someone to be kicked out of his office. We request the government to reconsider that move. Professor Jogona, please, the sons of Bere also deserve to be CEOs and Director Generals of some of these parastatos. Kuna CEO mwingine umaisikia? Huku Bere North kuna CEO? Hakuna. Na tunaona ni kama because you are marginalized community. Gacunga muhera ni undu wa gutukana kwa riboti iyo tukorwo tugicokereria rugakorwo ugithie haraya ni mune gukorwo gicokereria tuthie na mbere na kuona uria bururi witu wa tidia. Muthingi nĩ hĩndĩ tũrawamba no na tũkĩwambaga ndĩ haha gwĩkĩra ũira atĩ mũthingi ũrĩa tũramba wĩhandĩte ka ta ihiga rĩa nyaigĩ. Nyitanagĩra naniĩ Mũthoni wa Wambũgũ thĩinĩ wa tabarĩra ya igagũrĩro gũkũ kwa Mũthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema. Hihi niwe nere maritwa ta your honor, acquittal, accused, conviction mahuthikaga? Niwe makinya magukinyukia niguo wone kihoto giaku kana kia mwana waku? Kihoto kia mwĩkwĩrwo nĩ kĩrĩkũ na tũngĩgĩkinyĩra atĩa? Tabarĩra-inĩ ya watho kĩgeri-inĩ tugakuhe kahinda ga kũria kĩũria na gũtuhe woni waku. Na nĩkĩo marathi makoragana na nĩkĩo marathiĩ nginya makoraga ciana ici. Urihite nyumba ri wina freedom ya gwika mundu mothe to nyumba yo ni yaku nurihite. Nyitanagira nanie your lady Waitherero wa Njoroge thiine wa tabarĩra ya watho kĩgeri-inĩ tuthome na tuhige hamwe ici ciĩgiĩ watho oro ndũmwe na kĩhoto gũkũ kwa Mũthingi TV arĩkĩo kĩhumo gĩa gũtherema.
mutorera-ini uyu ni ugutongana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndakimenya ngoma nake tikihi. Ndakimenya nake ngoma tikihi. Nikio nie Njeri wa Mwangi tukite na tafarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe. Ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV, kihumo gia gutherema. Nitokorwo tugicokereria oro ringi mwiroreri wa Muthingi TV angikorwo ni hingo urahingurira karavisheni gaku wigwe wi mucii tuthii na mbere na kuona uria bururi wa tindia muruto umwe wa University ya Kibambini na uria ni wa miaka 20 mwaka wa gatatu uria urathomera kothi ya BCom ni urire na njira ya kiriga tariki 8 mweri wa gatandatu na agikira uhoro uyu mukode mwari wa Nigadige augite rita ria mwisho onekanire ari wira thiini wa wabici cia munini wa commissioner wa kaunti ya Kakamega na ni aratariria ni mahurite riboti ino thiini wa ceceni ya borithi ya Cianda no nginyagia riu matire maramukira riboti ona imwe igimaine na kuria mwiritu wao athire. Ako miaka 20 alikuwa anasoma katika chuo kikuu cha Kibabi University. In her third year alikuwa anasoma BCom Human Resource Option, na wakati wa kupotea kwake alikuwa attachment pale kwa ofisi ya Deputy County Commissioner Cianda, that is in Mumias East Sub County, na alipotea tarehe 8 mwezi wa 6 masaa ya jioni baada ya kutoka ofisini. Kabla apotee hatukukuwa na mvurugano wowote, just okay. In fact the day before nilishinda na yeye, hakuonesha dalili yoyote ya stress. Ametoka kazini masaa ya jioni and at work she had a good day, hakuwa na any complaint and she left like the usual days. Rafiki wengi, the only friends wake najua ni wale wako shule. I'm not aware about, I don't think she was committed anywhere because angekuwa anapiga simu usiku or she's all without telling me. Unless you send her to the market, that is when she'll go and she'll come back immediately she's done. Akimaliza ile shughuli umemtuma atarudi. We've been staying with her for quite some time. Normally she's a reserved person, hapendi mambo mingi. Akiwa kwa nyumba mostly yeye hupenda watch cartoons. Once ameamka na watch cartoon throughout most part of the day. So we wouldn't say that ni mtu anapenda kwenda out. Na tugekihoka ati family iyo ni ukorwo ikimenya kuria mwiritu wao orire. Tugithie na mbere ni ati kiama gia Kenya Feed Manufacturers ikiuretie thirikari kuhingura mitaratara ya naihenya ya kurehe mbembe cia rangi wa yero kuma mabururi ma nanja. Makĩarĩria kaunti-inĩ ya Embu maugĩte thogora wa mbembe nĩ wambatĩrĩte na gĩkĩro kĩa igũrũ kuona ikonia rĩa kilo 90 kwa ihinda-inĩ rĩrĩ rĩrauma 6,000 na kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe kuria umaga ciringi 3,500. Mwandĩki witũ ena ici makĩria.
magana matano. At the moment we are talking of about 6,000 shillings per 90 kg. Comparing it with about 1 year ago, we were getting maize at around 3,500. And we are talking of a difference of about 2,500, and that has to be paid by the farmer. Yeah, and therefore ultimately we find that the price of the feed goes up. Niongereire na kuga magetha ma mbembe ni mathiete thi na gicunje kia 40 harĩ igana nginya gicunje kia 60 harĩ igana, undu uria utumite ahuri biashara a ithĩi kuhinga. In terms of production, it has gone down by about 40%. And at times it has gone to about 50%. Others, they have closed the shop, because you cannot produce animal feeds without using energy source. And our main energy source comes from the grains. And therefore, if at all we cut on grain production, it means we are not in production. This one ultimately affects, in case we reduce production to about 40-50%, in terms of manpower, we have to cut it down. And therefore, there is loss of employment. Loss in respect to production and many other small millers or millers. Kenya produces about 42 million bags of 90 kgs of maize, but the whole industry on human food and the animal feed requires close to around 60 or 65 million bags. Ihoya riao ni kuri thirikari kwambika mutaratara wa kuhanda mbembe na guteithiriria arimi bururi-ini niguo kwambatiria namba ya magetha. Ngiribotera Muthingi TV, riakwa ni Waitherero wa Njoroge. Na tugakihoka ati thirikari ni gukorwo igithondeka mitaratara ya uria mbembe cia rangi wa yero iria ikoragwo ikiingira thiini wa bururi, kuona kwina unyihu wa mbembe bururi-ini. Tugithii na mbere ni ati aikari a tauni ya Narok ni monanitie gikeno kiao thutha wa thogora wa gas kugwa na ciringi 500 wa kahinda ka mieri 2 thutha wa mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto gukorwo akiranira ati igoti ria gas ni gukorwo rikieherio. Na kuringana na endia a gas tauni-ini ino, marauga gas ya kilo 13 ni ciringi 3,000 na ya kilo 6 ni ciringi 1,500. Aikari aya mahoete thirikari kunyihia thogora wa gas nginya ciringi 800, kuona ni mahinda maria thi kana ni mahinda maria thogora wa muturire uthiite na mbere na kwambatira. Mwandiki witũ Eneshi Makiria. Mieri 2 kuma mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto kwanirira kweherio igoti ria gas, aikari a Narok ni makenereire kugwa gwa thogora wa gas na shilingi 5. Tumefurahia kwa hii serikali kwa sababu imetuteremshia gas. Last year ilikuwa almost 2k, sasa hii tunalifeel hata na 1,000. So hiyo serikali imetusaidia sana kwa pande ya gas. No indi matironeka makiiganira ta uria Dennis Wanjala aratariria. Sasa mimi nilikuwa na expect gas ifike kitu 900 ama 800, lakini sasa unaenda nakwambia 1150. Sasa hata ukiuliza mtu kuna offer ama labda kama ya 50 bob juu, mtu akanakwambia hapana, gas ni 1200 ama 1150, hiyo ndio mwisho. Sasa unaona inatusumbua sana bwana. Ukiangalia sasa na venye gharama ya maisha pia imepanda mazee, inakuwa ni ngumu sana. Dennis niongereire na kuga ni wega thirikari kugoithia thogora nginya 800 kana 900, kuona thogora wa muturire ni wambatirite na gikiro kinene. Tunaomba serikali itusaidie, ishukishe hapo, at least itatusaidia sisi wananchi wa kawaida. Inabidi urudi kwa nyumba na mtungi empty bwana. Levi Kaleke uria ni mwendia wa gas tauni-ini ya Narok wa gas ihinda-ini riri kwa bei nafuu. Gas hii ni 1,000. 1,000 sasa tunauza kulingana na ile serikali iliyopita tulikuwa tunanunua na bei kali. Sasa hii watu wamefaidika, wananunua na hii mtungi walikuwa wananunua na 1,600. Sasa hii imeteremka. Sasa hii tunauzia customers na 1,000. Alafu hii kubwa tunauzia na 1,300. So tunashukuru gas fenye waliteremsha bei ya complete ya hii sasa tunauza 1,300 na 500.
na hii ingine. No na kurio uguo ni moretie mutongoria wa bururi William Ruto kugoithia thogora wa mutu na wa muturire kuona muturire ni muritu kwa ihinda riri. Pika nini ndio na hii nitaitumia na nini? Si unga itaramuzo ndio niweze kupika na hii niweze kutumia hii gas. Naomba tu kama nyinyi serikali tu mtusaidie tu sisi wakaaji wa Narok juu ile shida tuko naye huku, unga yenyewe mnaona hata mahindi inakauka na kiangazi. Mtusaidie tu kitu ya kukura hata kama ni msara. Handu-ini ha Muthingi TV ria kwana Waitherero wa Njoroge. Na tugaikioka ati thirikari ya mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ikorwo igithie na mbere na guthikiriria makaya ma a Kenya kuna thogora wa muturire no wabatirite na gikiro kia iguru. Tukimako tuthie imwe kwa imwe nginya kuria mwena wa Kitengela kuria aikari thiini wa kaunti ino ya Kajiado maragerera mathina ma mai na one thutha wa turianime kuhimbiria mitaratara ya mai kaunti-ini ino undu uria ucungireire mai maria matheru gukorwo makiendio ciringi 30 nginya 50 namo mai ma cumbi gukorwo makiendio ciringi 10 nginya ciringi 20. Kuna shida ya maji, serikali inashinda ikisema maji itakuja ile ya bei rahisi, lakini hatujaiona. Yenye tunapata tu ni hiyo. Hapa tuna muda mrefu hatujachota na hapa tumekaa karibu miaka 2 sasa tangu maji katike. Naenda ikijaa imwagike na wafungia. Kwa hivyo sasa ni muda mrefu tangu hata mimi nilikuwa nafikiria kana kwamba maji imekatika kabisa. Kwa sababu kabisa hakuna maji area hii. Kuna shida ya maji. Kuanzia tu maji fresh tulikuwa nayo kitambo, tukaletewa hiyo ya 3 bob, ilienda ikakatika. Sasa tukikunywa maji fresh ni 30 bob na tunaletewa na gari. Maji ya chumvi pia tulikuwa na borehole, zilienda zikakatika. Sasa tunauza maji ya chumvi ni 10 bob, ya fresh ni 30 bob. Nasikia kuna maji ya serikali sijui ilikuwa inauza 3 bob, kitu kama hiyo. Mimi sijaiona kutoka December, nimekuwa nikiuza maji na sijaiona. Ihoya ritu ni kuri aikari a kuma kuria mwena wa Kitengela kaunti-ini ya Kajiado ukorwo makiamukira mai maraithi na mai matheru. Komanda wa borithi kaunti-ini ya Pokot ya Rugongo ni ugite ati kuma thirikari ya Kenya Kwanza yoe wathani ugitiri thiini wa gitaro giki ni ukoretwo ukigacira. Akiaria na andiki a Mohoro Katam ni ugite kuri ona nini aria marakorwo magithararia ugitiri ende akiuria aikari aya gukorwo makiiga ugitiri kuona nginya minister wa ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki ni amanyitite guoko ni undu wa gukorwo magicokereria ugitiri na thayu thiini wa kaunti ino. Nataka kuhakikishia wananchi ya kwamba usalama katika kaunti yetu ya West Pokot imeimarishwa. Tumeongeza askari, tumeongeza officers katika sehemu mbalimbali, na ile ya hivi karibuni ni ile station ama post ambaye waziri mwenyewe Kindiki wakati alikuwa West Pokot aliamuru ijengwe pale lami nyeupe. Tunaita lami nyeupe siku hizi kwa sababu ya amani. So lami nyeupe right now tuko na officers zaidi ya 53 ambaye tumeweka pale wanashika doria. Kwa hivyo between Kainuk na Marich, that stretch ambaye zamani ilikuwa shida, kisha wananchi kwamba hivi sasa iko salama kabisa. Kutoka pia hapo lami nyeupe kuelekea Sarmach, kuenda mpaka Basol, mpaka Amolem, nataka kuhakikisha kwamba kuna usalama ya kutosha. Waicunkiria thirikari ya Kenya Kwanza na Professor Kithure Kindiki ngatho nundu wa gukorwo magithie na mbere na kuiga ugitiri kuria kaunti-ini ya Pokot. Arimi na ahuri a biacara itũngũrũ kuma kaunti ya Machakos ni macakaite ni kiria marauga kurumirira kwambatira gwa thogora wa maguta ma ngari
uria ucungireire kwambatira gwa thogora wa itũngũrũ kuria marendia ciringi 180 nginyagia 200 hari o kilo mugaũrũ na uria makorirwo makiendia kahinda ka mieri 3 mihituku. Majina naitwa Faith Mutuku, niko hapa Masako Market, Machakos County. Hii ndio soko kubwa ya Machakos County. Kwa wakati huu tuko na changamoto sana. Kitunguu bei imepanda tu sana. Juu saa hii kitunguu inashindana na unga. Kilo ya kitunguu kwa sasa imefika 180, lakini tunaona itafikia 200 kama hakutakuwa na jambo lingine. Kwa sababu kitunguu miezi kama 2 iliyopita ilikuwa tunauza kwa 60 shillings per kilo. Lakini sasa imekuwa 3 times within 2 months. Hiyo imekuwa ni pesa mingi sana. Customers wanalalamika, hata sisi tunalalamika. Mimi ni customer, nilikuwa nakuja kununua kitunguu. Sasa nilipofika hapa sokoni ya Machakos, nikakuta kitunguu imeenda bei ya juu sana. Hata mpaka nilikuwa nakuja kununua kilo, sasa inabidi ninunue nusu. Kilo ilikuwa nauziwa na 60 shillings, sasa hii kilo tunauziwa na 180 up to 200. Unabageni unakuta kila mahali wanauza hivyo. Na kitunguu tulikuwa tukitoa Tanzania na saa hii imepanda bei sana. Ile ilileta hii shida ya kitunguu kupanda hivyo, transport imekuwa juu sana. Mahali zinatoka hakuna wa kupanda kitunguu, alipanda mahindi. Ndio ile hiyo bei ikapanda juu zaidi. Na hii waziri ya trade Ms. Moses Kuria, sasa wajue venye watatupatia mbegu na watu wa agriculture pia na pia fertilizer, na wahimize wa Kenya walime kitunguu kwa wingi. Juu nimekuja kugundua katika grocery kitunguu, waru na nyanya ndio most moving products. Sasa kitunguu inahitajika kwa wingi, lakini hapa Kenya hakuna. Ombi letu kwa serikali kama wanaweza kutuchimbia hizi boreholes ndio tupate maji nyingi ya kulima kitunguu ya local. Mwiroreri wa Mothingi TV jitikiria tukorwo tukihiuka imwe kwa imwe nginya kuria iharo-ini na kutuone uria ciana cia airitu na anake matinda magithurima na tukiambiriria ni ati kiharo kia Muthaiga Golf Club gitanyitwo kunyita ugeni mbitika cia NCBA Golf ikirekani ya 10 kuria athaki matanyihiire 200 matanyitwo kunyita itemi thiini wa ngarangano ici ari njira ya kumithira tigiti wa guthaka mbitika cia final iria ikahanika mwaka uyu ukinikirira. Na munene wa bengi ino niwe John Gashora augite na itanya inene thiini wa mbitika ici ati nigakorwo igikinyanira na nigukorwo igithii na mbere na kwambatiria taranda cia mbeu njithi thiini wa bururi. Part 3 to get to you. Good shot, Ryan. If you can figure out how to avoid hitting the ground first. Yeah, I try to. Tugithii na mbere ni ati gikundi kia mbere gia timu iria ikarirukia bendera ya bururi wa Kenya ikirekaine ria mugwanja itikaine cia kimabũrũri cia Commonwealth ikinyite mwena Bago kuria mbitika ici igathakirwo na kuria bururi wa Kenya ukarugamirirwo ni athaki 38 haria makanyita itemi thiini wa mbitikaine ici cia mugwanja. Natarajia matokeo yenye tutaanza hiyo race on date 5, natarajia kushinda. Yeah. Morale ya team iko sawa. Team Kenya. What I'm looking forward to the games is a good start, and of course all eyes are on the medals, and
we're really hoping and that the athletes will put their best feet forward and just get whatever we are here to get. Our goals are already set. We've had our trainings, we've had our preparation, so we are all set on the prize. Ikereka ria kenda ria betika cia golf cia fegi ya KCB itanyetwo kwanika kiaro-inĩ kia Nakuru Golf Course weekend ino. Betika ici nĩ irehete hamwe makiria ma athaki 200 aria maremathira tigiti wa guthaka betika cia mwisho iria igakorwo ikihanika mweri-inĩ wa November mwena wa Karen Country Club. Breni ati muhanyuki wega togo ku bũrũri-inĩ Faith Kipyegon ni agwetete ahota kugeria munyaka wake ihenya-inĩ ria mita 100 na one thutha wake ũkorwo agĩbunja record thĩinĩ wa mahenya ma mita 500 hamwe na mita 5,000. Kipyegon augĩte ũũ rĩrĩa aratuĩka gũta mũthaki ngũthi wa mweri wa mũgwanja nĩ kĩama kĩa andĩki a mohoro kĩa SJAK na manyitanĩire na kambuni ya LG harĩ muoroto wa Kipyegon nĩ kũmĩrĩria mbeũ njĩthĩ atĩ maũndũ mothe no makorwo makĩhoteteka na ũguo mathiĩ na mbere na ũkorwo makĩgeria. When the chance comes, and if I am still strong and I still keep motivating young generation and young women around the world that everything is possible. I don't know about the world record over the 800, but I said last time maybe I leave that one for Mary Mora and as a young athlete. But if a chance comes and I'm still strong, I'm gonna try and move on. I'm training with Jacqueline Jepkech, coaches and Eliud and the rest, the marathoners in Kaptagat training camp. And I hope we will do our best in Budapest together with Beatrice over the 5,000 and Nelly Chebet over the 1,500 and Brenda. So I think we are going to do our best and bring back the gold medal as I'm heading there as defending champion, and I hope to defend my title. Hau niho tukorwo tugikirira ngaturumo mohoro maitu mathaa ici ngatho cia mwanya kuri andiki aitu a mohoro aria matigirira ni mariunga thiini wa kaunti ciothe 47 gutigirira ni makorwo maikumenyithia uria bururi wa tindia na ni njoki ngatho nondu wa uguo mwakorwo mukinyitanira nani hwaini wa muthenya wa umuthi na makiria gukupeji itu ya Wandia Mwangi, thank you so much. Wekuria mwena wa Kino Mudugito Grace Madhu ona ni ndakona wekuria mwena wa Naivasha Mudugito Murugi Job ekuria mwena wa Nyeri ona kega mwona Mudugito Beth ona kenda kuro gimwona nari othe makoro makinyandikira Mudugito Wamboi Njao the sports girl ona kenda mwona Shaibu SNR, thank you so much. Gadusha mwanya kuri nyo makoro mkinyitanira nani hwaine wa muthenya wa umuthi ni ndire na unduge tiga guthie na mbere na kumwendithĩria mahinda mega tuthie na mbere na kwirorera Muthingi TV arikio kihumo gya gutherema ni amwona ndarikiriria haha tukorwo tukinyitanira thiini wa tafarira ya watho kigeri-ini. Ngai wa muoyo akurathime na gwike maundu mega thie na mbere na kwirorera Muthingi TV arikio kihumo gya gutherema ritwa riakwa ni Waitherero Njoroge.